ariko iyo biba ikibazo cy'intandaro yo kwangiza umuntu no kuba bangije nk'icyo gikoresho cy'umuturage bagiye mu gihombo. Amakuru abaturage batuye muri Nyankenke baduhaye bavuga ko aba bajura bakunze gutega abantu mu nzira zijya mu dusantere no mu masoko bakabambura amafaranga n'ibikoresho by'agaciro birimo telefone zigendanwa, wabura ico ubaha ukanakubitwa. Umwe mu baturage twaganiriye yavuze ko yakubiswe n'agatsiko k'abasore ndetse bamwangiriza na moto yari atwaye agiye kugura ifumbire. Nuvuga ngo navuye hano nka 4:30 ubwo ngiye kugura ifumbire y'inyongeramusaruro n'ibigori ku kagari ka Rwagihura, niho hari inyongeramusaruro niho hafi. Nayo nabaje nsanga n'ibigori biri njya kubigurayo. Nkijya kuhagera masanga abasore bari barenze 3 bari kunywa kanyanga, hari n'uwari uri gupima ubushera impande yaho. Ubwo umwe yantambika igiti mu nzira nari ntwaye moto, ndamukatira nyuraho ndamwihorera, arantuka ndakomeza ndigendera. Ndavuga ati ariko muba muri gukanga abandi. Babansanzaho nangiye kugura inyongeramusaruro n'impande yaho barankubita. Bankubise ubwo ndatabaza mbura uwantabara, nasabye nimero za ya Chayimani waho, ahamagara gitifu w'akagari, gitifu w'akagaraje nawe arakubitwa. Biba ngombwa ko yiruka, nanjye ndiruka, moto ndayita n'ubu bayishwanyaguje. Nuko birangira ubwo gitifu w'akagari ahamagaye inzego z'umurenge n'abasirikare baraza. Umwe turamwirukankana araducika, birangira ariko dufashe umwe ari nayo wankubise, dore n'ubu ngubu ngiye kuri polisi ubundi kujya gutanga ikirego. Shuti Oscar, umuyobozi w'akagari ka Rwagihura muri uyu murenge wa Nyankenke, mu kiyago twagiranye yadusangije byinshi kuri iyi nkuru, dore ko nawe banamwatatse. Ariko bari babanye no gutega n'undi mugabo wari ufite muri batwara amandazi, bakuramo amapaki 2 arayabaha, arakomeza. Undi rero bamuteze aranga, akatira igiti, yagikatiye baramukurikira musanga ku iduka rya Tubura baramukubita. Bampamagara bambwira uko inkuru igenze, nanjye nzanje kureba igikorwa uko cyabaye. Nsanga koko barahari, nibwo mbabajije uko byagenze, bashatse baranyataka, bakoze atake kugerageza kubahunga. Ariko ubwo hagati aho bari bafashe moto y'uwo mugabo Daniel, barayimenagura taburo yayo, bakuramo battery, bayangiza ibinyoteri. Kuhava rero byabaye ngombwa ko dukora ibishoboka byose, n'abaturage bari hafi bamwe baradutabara. Turifuza ko bakurikiranwa by'amategeko, urugomo rugahanishwa ikitegeko riteganya, bagahanwa kugira ngo haboneke ituze rya rubanda, ko turifuza ko iki gihugu kigira umutekano usesuye. Turasaba inzego zidukuriye ko zidufasha iki kibazo kigakurikiranwa by'umwihariko. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyankenke, Madame Uwera Jean, yemeye ko iki kibazo cy'ubujura bukorerwa abaturage ku manywa y'ihango akizi kandi kimaze kubageraho nk'ubuyobozi. Nubwo atemeye ko tumufata amajwi, mu kiyago twagiranye yadusangije amakuru avuga ngo natwe nk'ubuyobozi bw'umurenge turabizi kandi ntitwicaye kuko hari n'uwamaze gufatwa. Turimo gukorana bya hafi n'inzego z'umutekano kugira ngo aka gatsiko k'abajura gafatwe gashikiriza ubutabera. Turasaba kandi inzego z'umutekano kudufasha gukaza ingamba mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage bacu. Turanashishikariza abaturage gutangira amakuru ku gihe kugira ngo dufatanye kurwanya iki kibazo. Naho umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru IP Inyasi Ngirabakunzi nawe hari ubutumwa yatanze kuri iki kibazo. Ubu hafashwe abantu 2, hari n'abandi bagishakishwa. Abo 2 bagomba gukorerwa nyine gushyikirizwa inzego zishinzwe kubakurikirana kugira ngo bashyikirizwe ubutabera, kubera ko hari ibyaha bijyanye n'urugomo bakurikiranyweho. Mu by'ukuri ntabwo bikwiye ko abantu barinda gukora ibyaha kugira ngo bahanwe, ahubwo bakwiye kwirinda ibyaha no kubigendera kure kugira ngo bibafashe kubahiriza amategeko no gukora ibikorwa byabo by'iterambere. Kandi ku bufatanye n'inzego n'abafatanyabikorwa b'inzego z'umutekano tuzakomeza kubigisha kugira ngo bareke ibyo ngeso mbi. Mu gihe ubujura bukomeje gutera impungenge abaturage bo mu murenge wa Nyankenke mu karere ka Gicumbi, harasabwa ko hafatwa ingamba zihuse kandi zifadika. Umutekano n'ishingiro ry'iterambere, ubuyobozi n'inzego z'umutekano bakwiye gukaza amarondo no gukurikirana aka gatsiko, naho abaturage bagatangira amakuru ku gihe. Ndagijimana David, Radio Shingiro mu karere ka Gicumbi.